Uno ba long na parsababan bang mayta in mga tao wala na to lupa so magtimbak atawa kan maghibok hawak tusin maglaho. Hello, assalamualaikum. On na sa nahilwala na sa bangsa tasin issue. Actually magbalik-balik sadya. Palipalihan or adat o tradition sin bangsa ta. Daran siya nagdurog tuliban sin agam. So in kamataran mag-critic sadya maggura-gura pamaba-maba bangsa niya kandi. So nothing's gonna happen. Wayron jumato. Pasal ingwa niya magtaas-taas. Wayron maba daw kun. So karya sa fitra sin mano siya bang takas lahon tanto di siya dumungog. Hilaos niya in kakainang niya. Palipalihan atawa adat sin tawsog daran siya nahin ang issue. Especially social media. Pasal social media na biyaw ng paggukuhaan sin indigenous opinion sin mano siya nakatilingkal dun niya. So actually bukon na tawsogin taka palipalihan atawa adat amon lain-lain amon di kaunon sinakal yan eh. Bukon na tawsog mataod bang sa katalingkal dun. Actually katalingkal dun niya on kanya palihan atawa adat. Fitra yan sin mano siya. Every human being in identity mo ito amon na in mga bangsa mo taka tradition. So katanya to amon may nang siya pangilahan sin setiap manusia abang bumi. So then dito for me personally di man jari hibukit in adat kakaid. Biara sin nahinang sin mga kaulamaan na kauna biya sin mga wali songgo atau wali sanga. Atinya wali amon piangan dulan. Sanga meaning niya nine deng Javanese language atau dialect. Atinya literally meaning niya to siam ulama. Siam ulama ini amon lawi luwa na zaman si may pana karatong in Islam Southeast Asia respectively. So aun pangasuro ambok vlogger bangsa ta itutok bars kakilan nyo ra sa tulong na uno ba in parsababan bang mayta in taw ahula na to lupa so magtimbak ataw kan maghibok hawak tusin maglaho. Nakaba maglaho magtimbak ataw maghahibakan. Unin sabab, unin reason. For me personally pagka wayron magpakajawab ding bangsa taw so bang mayta magbihato in bangsa ta maghibok magtimbak paglawakan sin jawaban nakabata ko pasulatan sin taw Indonesia lang nabihat in sabab pangagad nila sin taw Indonesia bang naglaho aun biya makluk dakula kumaun sin bulan yung atinya angkan sila magtimbak supaya mukain makluk dakula ikalwa nim bulan atau dinay kabutanan ng bulan di makalaos tumon sin bulan biat to nyat to amon pangagad nila bukon ako nagyan amon pangagad sin kayta sa mag-anggil siya mag-anggil amuyat to in jawaban sin pangasubo ituto bars number 1 at atina in issue tabiyaon para kala adat atau tradition palipalihan simbang sata minsan na pumayno ra pang mayta deng tagna so dukay pagkaon curiosity tabihan na mas sabihan pagubos patok ako pasulatan sin taw Indonesia insuisyon niya tungod sin kahalan palipalihan di na sin maglaho na kamatawran magpaka jawab sin pangasubay ni tawday na Indonesia palipalihan matto kanila pa Indonesia yato magkaukahira maganggil dewan sin palipalihan marikato for example biya sin palipalihan namon ang magulan so galong niya on taw marayaw nakawa. Actually buko niya to hat bangsa tayo magbeto. Indonesia damikyan biat to resab in palipalihan nila. Hati niya mangi in meaning sin magulan so ka. On to miyatay. Damikyan mga hula Europe deng mga Netherlands, mga India, China, Korea, America. Onda yan kanila biat to ra maganggil da kaw kahira. Sa mo jaduang kanya in meaning in soy. Hati niya di tama iyan bangsa tadya in matod kaingatan atau matod palipalihan. Actually katan bangsa biat to. Actually tuwing pangasubo na ini karwa pangasubo na hawno na to ba nakawa in adat ini so bang hawno nakawa na to in adat ini ina ko maingat pasal matampal in Indonesia iban kita magkaw-kahira so in tradition atau adat yan magkaw-kahira ampain adat atau tradition ini magmutate desab siya magmutate indahan sin taw mag-apply kanya atau mag-practice kanya magmutate in pagpajato nila biya na Indonesia zaman na kauna bang kaba maglaho ini timbak nila patas lang lantak ka pabuluhon pabulan pag modern ini naigan paglantaka nila biya laong na magtimbak na dyan sila sing kulitis patas lang git anti na nag-mutate jimato yung pag-mutate dito kulitis atau fireworks na dyan timbak nila patas langit bukon na rantaka ang kapirigluhan in adat atau tradition ini in pagdagan niya atau pagpraktik kanya mag-mutate dengan zaman pa zaman mapinda depende na unon
kanya-kanya nadahanap doon nakikita tara. For example halong na biasin nakaunay ato hanggan akong pagkatingukon magkakolsin akong na habiyaon zaman ini modern time on na sanjata sinapang nini pagkatingon bukod na akong so atin mag-mutate di sabin mga karadyaan pajatusin adat atau palipalihan ini us in pangasubo ni katulong niya para kay mo hambuk magulang aun ini kamumpaatan makawa atau hambuk ini matawag kamudaratan pamunsya atin niya mudarat atau mumpaat in para kala pag iwok pagtimbak o sin paglaho bang yanon ta hikamudarat tanto aun na nagnyata na aun bukti niya proven sin yamudarat in pagtimbak pasal sin aun nakawa bang sata yabay ta bawa kyugdan sin ligaw na bala pag yanon kung lo amon timbak di kay nga tanda tong dendiin nakyugdan sa abo dumet tura pag adlaw kumbuk kiapos na sin tao bawa aun kyugdan sin ligaw na bala den na pagtimbak ket laho tinakya mo darat siya. So, bang long ta ikamumpaat na long ta kakitaan tara magmumpaat in hinang. So, depende na ka to bang biyadi in pagdata. Be rational bang so pama jumatuna in naisabing paglaho. So, why kita rational every kakahinang ta. Make sure ta amon di makamudarat at even makamumpaat sadya in hinang ta hasabo. Uno si hinang ta. Bisan bukon hat adlaw paglaho ito. So ito in jawaban ko tungod sin pangasubo ito to bars ito. In bang ako asubuhon bang uno in solution atau suggest for me subay pajatuhonin pag muapakat sin mga dua pihak. Atin niya pihak amon barwajib iban sin pihak sin amon nagpa-practice sin mga adat palipalihan sin bangsa tayo ni. So subay maunin pag alop atau pag muapakat pag bisara marayaw atin niya pragmatic solution suwayin pajatuhon di man jari amon mag-critics na dya kita maggura-gura matumari magparungog magbaba wayron juma to nothing's gonna happen itrasin mano siya bang takas lahon na di siya dumungog ilaos niya rin kakahinang niya pasal minsan ni ikaw lang niya imbistara mo yan ya pasal magdukalin to ka man si imbistara ta pasal bukon siya way nakatudyo hati ko iban bukon siya pragmatic biat to paano ni magmopakat sin dua pihak dengha pihak amon nagpa-practice sin tradition atau adat ini atau palipalihan ini kataan iwan sin mga pihak barwajib susu na pihak barwajib halom sin hula yon okay biato in suggestion ko so atin na bang parkala biya kita pa history may taon biya ini kataan Indonesia aun adat dito kanila amon pagtawagon papit shadow atau sinis sing kamaasan nila traditional theater at sinis sing kamaasan nila amon pagtawagon wayang kulit magbisara biyanen lambong usin topic sin lambong niya mga kista-kista kamaasan kista-kista sin mga amon mga tuhan-tuhan nila nakauna mga sirik katan ondi kaunon sinakal katan in kista sin sini kamaasan nila to atau traditional theater nila to amon pagyanon wayang kulit. So pagdatong sin mga ulama amon pagyanon wali songgo atau wali sangay ato in sila tuin hinang nila magdawa magpasaplag sin Islam. So time yato in Indonesia Pulau Jawa bukon pagkatan atina waktu itu pag Islam kanila. So inhinang sin mga ulama ambuk din kanila ito panganon Sunan Muria ini siya in nakakatto pambuklungan amon nagpa-practice sini kamaasan yato amon pagyanon wayang kulit atin traditional theater usya to sirik katanin topic halom sin sini kamaasan nila to na pagkawiyat hawak to sin pag Islam kanila tanto inadat di man jari bilang identity sin manusia unin hinang sin wali songgo Sunan Muri ag-harmonize nin agama iban sin adat atin niya in adat at customize nila sa pantun biya in agama salakan pastel in adat amon irigo lion mato ampa kiaob pagwa ni amo na in bangsa Jawa nagaagama Islam tawa Muslim Jawa amo yatin sa pantun niya in bukon nila inigin adat atau put aside di man jari pasal identity sinambuk bangsa manusia bilang pangilahan bang dengkaw ha hula uno bangsa uno dihat suway setiap manusia suway siya own identity so biyatin hinang sin wali songgo Sunan Muria to consider nin adat sin mga tauha Indonesia waktu itu. So wayron problema. At masih pia praktik salta bukun na siya syirik pasal customize niya. Pag customize niya then ha pagkisa sin namon
katuhan-tuhanan in topic pun sin mga traditional Twitter at kamatawran topic amon sirik katan tindahan niya pamon pagdawa kisa-kisa sin mga nabi story about Islam katanin ninang topic. So bukon na siya ninang na siya kag dawa in mga magkahinang topic alom sin traditional Twitter. Eric in pagpraktik iban ninang na sila Muslim ikila bilang Jawa Muslim. So mayroon problema rito jimato. Mayroon kaya egin adat damik yan ninang sila Islam. So for me damik yan yung parakala ito jimato lupa suga wala na to. Aon da siya biya jimajato. For me invite wali songoy ni mga ulama in bukun hata Indonesia sila nagdawa nalatag in Southeast Asia. So for me aon da sila rin aon da connection kanila. Biya to rin jimato bangako pasal magkaw-kahira kita iban Indonesia. Biya to rin jimato paula na to. Atinya customize, harmonize nin aga may bansin adat. Amodja maglulukay in zaman maglaway tahon kaunon sin zaman in manos siya magkalupa. So normal na in manos siya bukon perfect magkalupa siya. Maglulukay panganal niya in katan sin magmahinang niya kalupahan niya in kataan na doon niya magjatuin niya hakusog sintuhan bukon nakusog niya. So malupa in manos siya. Nagbubukti nagproven na yan dahil pahajaman sin Apo Adam in tao magkalupa maglulukay patuhan malupa patuhan pagubos muna in magkaon na mga agama bago sin agama Judaism, Christian katan na agama magsumba na pa indaginis pamamabato magsumba alam. So amoy ato in bukti sin in mano siya bukon perfect maglulukay malupa sila mag-decision sila kuha na lekusan sin agama Islam. So kaba magjato in biyato biya kumalap na itukbal na sintuan pa mga kanabihan in mag-leads magbalik pa amon atulan sin agama amon mabuntol. So pagkabiyato matawd na in parakala amon lain-lain matampal na kamudarat. So way hati ko balikan in pag-harmonize even pag-customize magbalik sin adat supaya di magdugtol even sin agama biyato even ang pasya di na makamudarat. Damik yan ha suy-suy sin pagyanon palisonggo yato hi Sunan Muria in tao Jawa time yato bang kamatayan aon ritual nila biasin pakato maghinang tu hinang pito hinang kapatan and so on. Dito ha Indonesia on day sa bihato time yato time sin pagdawa sin Sunan Muria yato. So inhinang niya bukon niya inigin ritual yato asalin paghinang ini akauna in Hajawa bukon hat sila magpajamuha o magdato. Iniyat nila sambil amon magpajamuha mon tao miya matay. Pajamuhan nila. Pakaunon nila sampay amon tao miya matay. So luwak sin Sunan Muria ininang niya diato nag-harmonize siya sin agama iban adat. Customize niya in adat yato in paghinang yato hinang pito yato in nakauna diato magpajamuha tao iban magpakaon hata ha mga ro atawa tao patay. Customize niya pa amon in ritual magpajamu iban magbasa Quran. So inigin customize niya dahil napakaradyaan sirik pakaradyaan sin Islam. Biyato in solution pagyanon ko kalo magbalik ini mapajato pabangsata